Dobar dan, deco. Danas radimo novu lekciju. Radimo prvi srpski ustanak koji je trajao od 1804. do 1813. godine. Samim tim počinjemo jednu novu oblast koja se bavi istorijom srpskog naroda u 19. veku i tokom narednih nekoliko lekcija bavit ćemo se ovom temom. Za početak, šta je to prvi srpski ustanak? Pa to je bila jedna velika pobuna srpskog naroda protiv turske vlasti, dakle pobuna Srba koji su živjeli u Turskoj, na Balkanskom poluostrvu. Srba, cilj ove pobune bilo je oslobođenje od turske vlasti i stvaranje srpske nacionalne države. Inače, sama pobuna izbila je u Beogradskom pašaluku, evo ga na mapi se otprilike nalazi ovde. To je bila jedna turska upravna oblast, takozvani Smederevski Sandžak. Inače, u tom pašaluku nisu živjeli svi Srbi. Tu je živio samo deo Srba, deo srpskog naroda na Balkanu. Negde oko 300.000 Srba živjelo je tu, u toj graničnoj oblasti. Sam pašaluk, evo vidimo ovde njegovu mapu, to je ova oblast svetlo ljubičasto označena, na severu do Save i Dunava, preko koje se inače nalazila Austrija, Austrijsko carstvo, dakle potom do Drine, oblasti oko Kolubare, zapadne Morave, Velike Morave i centralni deo, to je današnje Šumadija. Sam pašaluk, samo njegovo zemljište, bilo je inače slabo naseljeno, oko 300.000 ljudi živelo tada na tom prostoru. Bila je to prilično šumovita oblast sa velikim šumama hrasta, upravo zbog toga je današnja Šumadija dobila svoje ime. I u Beogradskom pašaluku, kada je počelo slabljenje Turske u 18. veku, tokom onih ratova sa Austrijom, kada su Austrijanci zaustavili njihov prodor u Srednju Evropu, posle tih turskih poraza lagano počinju nasilja. Počinju turska nasilja muslimana nad hrišćanima, a time i srpskim stanovništvom u Beogradskom pašaluku. Upravo zbog toga u austrijsko-turskim ratovima tokom 18. veka Srbi su često učestvovali na austrijskoj strani, ratujući u austrijskoj vojsci kao dobrovoljci ili kako su se oni zvali na nemačkom frajkori. Dakle, oni su bili frajkori, dobrovoljci, na primjer, pre svega su ratovali u ratu na austrijskoj strani u ratu od 1788. do 1791. godine. Tada su frajkori učestvovali vrlo aktivno u borbi protiv turske vlasti. Inače vođa frajkora u tom periodu, za vreme tog rata, bio je kapetan Koča Anđelković, po kome je jedna oblast koju su frajkori oslobodili na prostoru Beogradskog pašaluka oko Velike Morave i dobila naziv Kočina krajina. Dakle, frajkori oslobađaju deo pašaluka, stvaraju tu takozvanu Kočinu krajinu, tu slobodnu oblast, ali na kraju kad se rat završio 1791. godine nije bilo nekih promjena, Beogradski pašaluk ostaje pod turskom vlašću, vraćen je u okvire Osmanskog carstva. Iako tu nije bilo nekih velikih uspeha za Srbe, nisu uspeli da se oslobode turske vlasti, bez obzira na sve, ovaj rat je za njih bio vrlo značajan, jer su u tim sukobima stekli veliko ratno iskustvo koje će kasnije, kada ustanak bude izbio, dobro im doći u borbi protiv Turaka. Inače, kada su Turci ponovo osvojili Beogradski pašaluk, oni su, kako bi umirili Srbe, rešili da uspostave takozvanu knežinsku samoupravu. Knežinska samouprava, dakle samouprava, to znači da Srbi sami sobom upravljaju na neki način, odvijala se bez mešanja Turaka, Srbi su živjeli bez turskog mešanja, Srbi su uglavnom naseljavali inače sela, tamo su živjeli bez nekog velikog učešća Turaka, Turci su pre svega živjeli po gradovima i sada se kao vođe srpskog naroda javljaju kneževi. Kneževi ili knezovi po oblastima na koje se pašaluk delio, to su bile takozvane nahije, oni upravljaju nahijama, oni upravljaju knežinama i selima i sama samouprava odvijala se tako na taj način što kneževi, oni upravljaju Srbima, oni sakupljaju danak, to jest porez, oni potom odlaze kod Turaka, predaju ga turskim vlastima, prenose poruke turskih vlasti, naredbe sultanove i slično. Dakle, Turci se ne mešaju u život Srba, Srbi žive svojim životom, plaćaju poreze, daju spahijama desetinu, nema nasilja, nema nekih drugih nepogodnosti i što bi se reklo, svi su zadovoljni, Turci su zadovoljni jer su Srbi mirni, Srbi mirno žive svojim životom, bez nasilja, svima odgovara. Ova knežinska samouprava, dakle, bila je jedan period u istoriji Srba, u istoriji Srba u Beogradskom pašaluku, jedan miran period koji, nažalost, nije dugo potrajao. Jer
1801. godine vlast u Beogradskom pašaluku preuzele su takozvane dahije. Dahije su, što je prikazano na ovoj slici, ubile beogradskog vezira Mustafa Pašu, koji je prema Srbima bio vrlo blagonaklon. Oni su ga ubili i preuzeli vlast u celokupnom pašaluku. Inače, same dahije, oni su bili odmetnici od sultanove vlasti, bivši janičari, koji su naprosto tražili neku oblast u Turskoj kojom bi upravljali i koji bi iskorišćavali za sopstveno bogaćenje. Ta oblast koju su oni naravno izabrali bila je Beogradski pašaluk. Dahije, bilo ih je 4, to su bili Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Fočić Mehmed Aga. Njih 4 kada su preuzeli vlast, podelili su pašaluk, zavladali svaki svojim delom i počela su nasilja. Počeli su takozvani zulumi, turska reč za nasilje. Dahije su bile vrlo surovi ljudi koji su čvrstom rukom upravljali pašalukom, započeli iskorišćavanje i pljačkanje Srba, što je izazvalo njihovo veliko nezadovoljstvo. Srbi, vidjevši kako se stvari odvijaju, počeli su lagano da se dogovaraju, počinju neke pripreme za ustanak protiv Dahija. Na njihovu žalost, Dahije su to doznale i kako bi sprečili izbijanje ustanka, pozvali su ka sebi srpske kneževe, navodno neke pregovore i dogovore, a u stvari su ih ubile. To je takozvana seča knezova koja se dogodila početkom 1804. godine. Tokom te seče knezova pogubljeni su mnogobrojni viđeniji i ugledni Srbi, pre svega, na primjer, Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin u Valjevskom kraju. Ovo sa desne strane je upravo spomenik koji je podignut u sećanje na ove događaje u Valjevu. Cilj ove seče knezova bio je da se Srbi zastraše, da se spreče da podignu ustanak i da na taj način Dahije smire Srbe u pašaluku. Ovaj potez seče knezova imao je upravo suprotan efekt. Preživeli knezovi, preživeli bogatiji Srbi, trgovci, okupili su se 15. februara 1804. godine u selu Orašac, kraj Topole. Na sretanje oni su održali sastanak koji je prikazan na ovoj slici i na tom sastanku doneli odluku o podizanju ustanka protiv Dahija. Za vođu ovog ustanka izabran je čovek koji se nalazi u sredini ove slike, a to je bio Đorđe Petrović Karađorđe. Inače, Đorđe Petrović na turskom Karađorđe, znači Crni Đorđe, bio je u to vreme trgovac, trgovao je kao i mnogo bogatijih Srba u Beogradskom pašaluku u to vreme svinjama. Pre samog ustanka, pre nego što je postao trgovac, takođe učestvovao je u onom ratu kao frajkor na strani Austrijanaca, gde je stekao značajno vojno iskustvo. Sada je preuzeo komandu na srpskim ustanicima, postao je vožd, to mu je bila titula koju će kasnije uzeti, i poveo Srbe u borbu protiv turske vlasti, to jest prvo u borbu protiv Dahija i njihovih nasilja. Time je 1804. godine počeo prvi srpski ustanak, a i Srpska revolucija. Srpska revolucija, značajan događaj i period u istoriji Srba koji je trajao od 1804. godine, kada je ustanak počeo, do 1835. godine, kada su doneti prvi srpski ustav i kada je u Srbiji, na prostoru Srbije, ukinut feudalizam. Revolucija, velika promena u istoriji Srba, i politička, stvorit će svoju državu, i ekonomska, ukinuće feudalizam, i društvena, jer će se stvoriti novi sloj, društveni sloj slobodnih srpskih seljaka. Takođe, za vreme Srpske revolucije počela je obnova srpske države, stvorena je srpska novovekovna država, moderna Srbija posle nekoliko vekova turske vladavine. Zbog toga je celokupan taj period od 1804. godine do 1835. godine dobio naziv Srpska revolucija. Velika promena i početak obnove srpske državnosti. Zato se ovaj datum, sretanje 15. februar, danas u Republici Srbiji slavi kao Dan državnosti, dan kada je počela obnova srpske državnosti u novom veku. Srbi su, dakle, 1804. godine podigli ustanak, počeo je na sretanje 15. februara 1804. godine u selu Orašac. Srbi uzimaju oružje. Neke od tih oružja možemo vidjeti na ovoj slici ovde.
kubure i puške na barut, jatagani, takozvani turski naziv sablje, one su korišćene u ratu. Srpski ustanici započinju borbe, oslobađaju pašaluk, proteruju Turke iz sela, Turci beže u gradove, same dahije su se povukle prvo u Beograd, kasnije su sele na brodove i pobegli niz Dunav, ali su uhvaćene i Srbi su ih pogubili tamo negde u krajevima oko Požarevca. Ustanak je počeo uspešno, pašaluk je najvećim delom oslobođen, osim nekih većih gradova, pre svega Beograda. Sam sultan nije reagovao negativno na ovaj ustanak, pošto dahije su bili i protiv njegove vlasti, nisu ga slušale, zbog toga on je odobrio Srbima ove njihove poteze, pobunu protiv dahija, ali sada kada su dahije pobegle, kada su ubijene, on je od Srba zatražio da se pokore, da polože oružje i da ponovo prihvate tursku vlast. Srbi ovo nisu prihvatili, odbili su, nisu naprosto verovali više Turcima i zbog toga je sultan rešio da pošalje vojsku kako bi umirio Srbe, kako bi umirio beogradski pašaluk. Srbi su rešili da se ovoj vojsci odupru vojno. Ovde na slici levo možemo vidjeti otprilike kako izgleda jedan srpski vojnik tog vremena, naoružan dakle puškom na barut. Tu su najčešće, kažem, bili jatagani, to je sablje. Radi odbrane od turskih napada, od nadmoćne turske vojske, ustanici su tokom celokupnog ustanka, a naročito ove 1805. godine kada je prva velika turska vojska krenula na njih, pravili takozvane šančeve, to jest rovove sa grudobranima, to jest zemlja koja je bila nasuta ispred rovova, to je trebalo služiti kao zaštita. Takođe često su pobijali i kočeve kao vrstu dodatne zaštite i ti šančevi trebalo je dakle da posluže da zaustave tursku vojsku koja je bila i bolje opremljena, a takođe i brojno jača od turskih ustanika. Turska vojska išla je od Niša dolinom Morave. Srbi su je dočekali kod malog mesta Ivankovca 1805. godine. Ivankovac pored Ćuprije, oko 5000 srpskih ustanika se ukupalo, izgradilo je svoje šančeve, sačekalo Turke. Kada su Turci došli i ustanici odbili da se predaju, turska vojska napala njihove položaje. Iako je Turaka bilo više, bili su nadmoćniji, negde oko trostruko jači, ovi napadi su odbijeni, turska vojska se povukla i Ivankovac, koji se, kažem, dogodio 1805. godine, bio je prva velika pobjeda srpskih ustanika protiv turske regularne, standardne vojske. Oni su se sada, pošto su proterali i dahije, suprotstavili i sultanu i odbili da mu se pokore i time je ustanak dobio još više na značaju, još više se rasplamsao i počeo da predstavlja neku vrstu borbe za oslobođenje, potpuno oslobođenje srpskog naroda od turske vlasti. 1805. godine Ivankovac, prva velika pobjeda. Naravno, Turci ne odustaju. Naredne 1806. godine započeli su nove napade. Ovoga puta poslali su dve vojske na Srbiju. Jedna vojska išla je sa zapada, od Bosne, pored Save, ka Beogradu, druga je išla sa jugoistoka, od Niša, dolinom Morave, opet ka Beogradu. Cilj je bio da se Srbi napadnu sa dve strane, da se bukvalno uklješte i na taj način okruže i unište. Karađorđe, videvši šta Turci rade, rešio da prvo napadne tursku vojsku koja je dolazila od Bosne. Sa glavninom svojih snaga otišao je ka Šapcu i na brdu Mišar iznad Šapca došlo je do nove velike bitke. Na tom brdu, na Mišaru, nedaleko Šapca, Srbi su se ukopali, iskopali su Novi Šanac, oko 8000 srpskih ustanika zauzele odbrambene položaje, imali su sa sobom i par topova i tu su sačekali turski napad. Turci su napali ovaj Mišarski Šanac, Srbi su ih odbijali, a onda je usledio i iznenadni napad srpske konjice koja je izašla iz jedne šume i napala Turke, sa leđa, sa strane. Turska vojska se razbežala, iako je bila višestruko jača, i Mišar je predstavljao novu veliku pobjedu srpske vojske.
ta prva vojska turska koja je išla iz Bosne je razbijena. Sada Karađorđe sa svojom vojskom hita brzo na drugi kraj Srbije ka Nišu do Deligrada. Deligrad je bio jedno utvrđenje koje su Srbi podigli blizu Aleksinca, znači ka Nišu, na tom pravcu ka Nišu. Cilj je bio da ovo utvrđenje zaustavi prodor Turaka iz tog pravca. Srba je bilo dosta na tom prostoru, bilo je možda procen, neki kažu preko 30.000 srpskih vojnika, naoružanih sa par topova. Oni su, kažem, napravili te velike šanac, to veliko utvrđenje, čekali tursku vojsku. Turci su napali isto sa velikom silom, procena govori negde ih je bilo preko 50.000 vojnika, napadali su Deligradsko utvrđenje, ali tokom celog leta 1806. godine, ali ono se održalo, srpski borci su uspeli da odbiju sve napade i kada je Karađorđe došao sa glavninom svoje vojske, Turci su se povukli i na taj način ustanička Srbija je spašena. 1806. godine na Deligradu i Mišaru ona je uspela da porazi dve velike turske vojske i da se izbori da se naprosto odupre propasti, porazu i pokoravanju od strane Turaka. Posle toga Srbi nastavljaju akcije, dovršavaju oslobađanje Beogradskog pašaluka. Krajem 1806. godine napali su Beograd kao najveći grad u pašaluku, veliku tvrđavu, tursku tvrđavu. Konačno Beograd je osvojen početkom januara 1807. godine i time je ceo pašaluk oslobođen. Inače, prilikom oslobođenja Beograda istakli su se kao vođe delova srpske vojske, istakli su se Uzun Mirko Apostolović i Vasa Čarapić, koji su predvodili napad na beogradske kapije. U samim borbama Vasa Čarapić je poginuo, ali su oni ostali upamćeni i danas dve ulice u našem glavnom gradu nose i ime upravo po ovim borcima iz vremena Prvog srpskog ustanka. Dakle, osvajanje Beograda početkom 1807. godine bilo je možda i najveći uspeh za Srbe do tada. Ceo pašaluk je oslobođen i upravo zbog toga ti uspesi srpski naterali su tursku portu, tursku vladu da započne pregovore sa Srbima. Pregovori su inače počeli još 1806. godine, bili su dugi i teški, trajali su skoro 6 meseci. Na kraju Turska je pristala da se Srbima da autonomija, Turci su pristali na jedan mir, takozvani Ičkov mir, koji je nastao u januaru 1807. godine. Tim mirom Turci su pristali da Srbima daju autonomiju, samoupravu. Dakle, da Srbi ponovo upravljaju samim sobom, bez mešanja Turaka. Međutim, ovaj mir, iako je bio dosta povoljan za Srbe, njega su Srbi odbili. Zašto? Pa zato što je te 1807. godine, 1806. godine u rat sa Turcima ušla i Rusija. Rusija je povela rat protiv Turaka i sada su Srbi očekivali rusku pomoć i rešili da nastave borbu protiv osmanske vlasti. Naredne 1807. godine Rusi i Srbi su zajedno ratovali, ostvarena je njihova saradnja na istoku naše zemlje. Srbi su odneli dve velike pobede, nove pobede nad Turcima na Štubiku i Malajnici. Dakle, nastavljaju uspehe i zbog toga su i rešili da se više ne zadržavaju samo u okvirima Beogradskog pašaluka, već da započnu veći i širi rat za oslobođenje svih krajeva u Turskoj u kojima je živeo srpski narod. Dakle, osim Beogradskog pašaluka, koji je ovde označen roze bojom, rešili su da oslobode, sad napadnu i oslobode Srbe i u Bosni i Hercegovini, u današnjoj Crnoj Gori i na prostoru u južnim krajevima, Kosovo, Metohija, krajevima oko Niša i Južne Morave i u današnjoj Severnoj Makedoniji. Započeli su veliki rat, 1809. godine počeo je njihov veliki napad, prodor u te susedne zemlje. Njihove snage su napredovale, bile vrlo uspešne, ali nažalost 1809. godine došlo je do nesrećnog poraza dela srpske vojske na Čegru, brdu iznad Niša. Zbog nesloge srpskih vojskovođa, jedan deo srpske linije je bio oslabljen,
taj deo srpske vojske vodio je resavski vojvoda Stevan Sinđelić. Kada su Turci napali njegov Šanac, njegov rov, uspeli su da nadmoćnim snagama da ga osvoje, da ga pregaze i zbog toga videši većinu svojih vojnika da su poginuli i da Turci osvajaju njegov položaj. Stevan Sinđelić je rešio da prinese najveću žrtvu, pucao je u skladište baruta i digao u vazduh ceo rov, ceo Šanac, ubivši time i sebe, ali i veliki broj Turaka. Kažem, jedan primer velike žrtve koje je pokazao Stevan Sinđelić, a koji su inače pokazivali i mnogobrojni ustanici tokom celokupne borbe od 1804. do 1813. godine. Inače, posle ove bitke, Turci su podigli Ćele kulu pored Niša, dakle, u samoj kuli, jednoj pravougojnoj građevini, oni su uzidali srpske lobanje, skoro 1000 srpskih lobanja. Ovo je trebalo da predstavi neku vrstu opomene Srbima. Šta će mi se dogoditi ukoliko se ponovo budu bunili protiv turske vlasti, protiv sultana? Međutim, kasnije, posle oslobođenja Srbije i stvaranja srpske države, ovaj spomenik Ćele kula postao je simbol srpskog otpora i žrtve koje su Srbi podneli za svoje oslobođenje i stvaranje svoje države. Čegar predstavljao je veliki poraz i veliku tačku nazadovanja srpskog ustanka, jer posle tog trenutka Srbi odustaju od prodora u susedne oblasti, koncentrišu se na sam Beogradski pašaluk, a kada već govorimo o Beogradskom pašaluku u Prvom srpskom ustanku, da bacimo jedan mali pogled na organizaciju te takozvane ustaničke države. Dakle, centar ustanka bio je Beogradski pašaluk, označen ljubičastom. Međutim, tokom borbi ustanici su oslobodili neke susedne oblasti van Beogradskog pašaluka. Na ovoj mapi one su označene ovom narandžastom bojom. To su oblasti takozvanih 6 nahija. Dakle, ustanička država prostirala se između Save i Dunava na severu, do Drine na zapadu, Timoka na istoku, pa na jugu sve negde do Niša, Kopaonika i Zlatibora. Bila je to jedna značajna i velika oblast, bukvalno centralna oblast današnje Srbije, i na tom prostoru Srbi su se organizovali, stvorili neku vrstu svoje države, to je takozvana ustanička srpska država iz Prvog srpskog ustanka. Na čelu ove države nalazio se Karađorđe. Đorđe Petrović Karađorđe, koji je uzeo sebi titulu vožda. Šta tačno znači reč vožd? Pa postoje neka malo sporenja. U suštini on je bio neka vrsta, vođe srpskog naroda u ovom periodu. On je donosio glavne odluke, pre svega vezane za vojsku. On je bio vrhovni komandant vojske. Njegov centar, a samim tim i centar celokupne srpske ustaničke države, bio je gradić Topola. Danas naravno postoji Topola, nalazi se blizu Kragujevca u centru Šumadije. Pored Karađorđa takođe postoje i Praviteljstvujući sovjet. Jedno telo koje je bilo sastavljeno od 17 najuglednijih Srba, 17 najznačajnijih vođa Prvog srpskog ustanka. Ovde na ovoj slici možemo vidjeti pečat Praviteljstvujućeg sovjeta, isto, slično kao i pečat Karađorđev, ima ovaj čuveni krst i 4 ocila, 4 slova S, koje se danas nalazi na modernom grbu Srbije, ali tu se takođe nalazi i ova probodena veprova glava, koja je tada uzeta kao simbol. To inače bio simbol jednog starog antičkog plemena tribala koji su nekada živjeli na ovom prostoru, ali i bio je jedan, od simbola Srba u ovo vreme, simbola ustaničke države. Praviteljstvujući sovjet, to je jedno telo, inače reč praviteljstvo znači uprava, a sovjet, savet, znači to je bio jedan savet od 17 Srba koji je upravljao zajedno sa Karađorđem, upravljao Srbijom i donosio najvažnije odluke. Praviteljstvujući sovjet organizovao je vlast, osnivao škole, sudove, sakupljao porez, sakupljao hranu za vojsku i sl. Znači, jedno vrlo, vrlo značajno političko telo. Na njegovom čelu, kao predsjednik Sovjeta, nalazio se Prota Matija Nenadović, jedan od vojvoda i vođa Prvog srpskog ustanka. Inače, napisao je memoare, sećanja, koje su vrlo značajan izvor za istoriju Srba pre i tokom Prvog srpskog ustanka.
Pored vožda Karađorđa, pored praviteljstvujušćeg Sovjeta, 1811. godine Srbi su organizovali i popečiteljstva. Popečiteljstva, što je inače bio ondašnji stari srpski naziv za ministarstva. Oni su bukvalno osnovali ministarstva, 6 ministarstava koji se svako bavilo pojedinim delom pojedinim delom uprave države. Imali smo ministarstvo spoljnih poslova, dakle bavilo se diplomatijom, unutrašnjih poslova, bavilo se organizacijom srpske države, vojske, naravno vojska, financija, bavila se novcem, pravosuđe, osnivanjem sudova i donošenjem nekih prvih zakona i prosveta koja se bavila školama. Od tih popečiteljstava i popečitelja, to je prvih srpskih ministara, svojim značajem i kao najpoznatiji istakao se čovek na slici desno, to je Dositej Obradović, čuveni srpski prosvetitelj, prvi ministar prosvete u modernoj srpskoj istoriji. Celokupna organizacija, inače ustanička država, bila je podređena vojsci. Stvorena je čvrsta državna organizacija, ali glavni cilj njen bio je odbrana od turskih napada, kako bi i borba za nezavisnost i oslobođenje od turske vlasti. Pored, inače ovo su prikazani na ovoj slici neke varijante opreme srpskih ustaničkih vojnika iz tog vremena. Dakle, rekli smo da je glavni vrhovni vojskovođa bio Karađorđe, ali pored njega manje delove srpske vojske predvodile su i takozvane vojvode. Vojvode, vojni zapovjednici, komandanti, bilo ih je dosta tokom borbe i mnogi su ostali upamćeni u istoriji. Neki od najznačajnijih bili su Petar Dobrnjac, Milenko Stojković, dva vrlo borbena čoveka i vođa srpske vojske, potom Mladen Milovanović, Hajduk Veljko Petrović koji se borio u Timočkoj krajini, na istoku zemlje današnje Srbije, tamo je poginuo, potom Luka Lazarević koji je predvodio onaj veliki protivnapad Juriš srpske konjice na Mišaru, Cintar Janko Popović i mnogi drugi. Dakle, oni predvode srpsku vojsku u tim uspešnim borbama protiv turskih napada i za odbranu srpske nezavisnosti od osmanske vojske. Videli smo da su Srbi u početku imali uspeha, postigli neke velike pobjede, stvorili svoju organizaciju, svoju svojevrsnu državu, ali nažalost 1812. godine došlo je do presudne promene. U te 1812. godine Rusiji, koja je zajedno sa Srbima ratovala protiv Turske, pretio je napad Napoleona Bonaparte. Napoleon Bonaparte, francuski car, koji je uspeo da pokori ili natera na poslušnost veliki deo Evrope. Pokorio je Italiju, Nemačku, Španiju i naterao Prusku i Austriju na poslušnost. Jedino su protiv njega nastavili se bore Britanija i ostala je i Rusija kao veliki protivnik. On je zbog toga 1812. godine pripremao napad na Rusiju. Rusija zbog toga mora da napusti rat sa Turskom. 1812. godine ona sa Turskom potpisuje takozvani Bukureški mir u Bukureštu, današnjoj prestonici Rumunije. Potpisan je mir između Rusije i Turske. Inače, u ovom miru, u njegovim odredbama spominjali su se i Srbi. U 8. članu Bukureškog mira bilo je određeno da će se Srbi vratiti pod tursku vlast, da će ponovo postati deo Osmanskog carstva, a s druge strane sultan će Srbima dati amnestiju, to jest oprost, neće biti kažnjeni zbog toga što se borili protiv Turaka i takođe daće im autonomiju, to jest samoupravu, nešto slično onoj knežanskoj samoupravi ni pre ustanka, gde će Srbi sami sakupljati danak, to jest porez, upravljati sami sobom i slično. Srbi su interesantno ovaj mir odbacili, odbili su 8. član. Zašto? Pa pre svega nisu verovali Turcima, strahovali su turske osvete, a osim toga tokom ove skoro decenije uspešne borbe protiv Turaka navikli su se na slobodu, bili su ohrabreni svojim uspesima i nadali su se da će uspeti sami ili uz nečiju drugu pomoć
da se odupru turskim napadima i izbore se za potpunu nezavisnost Srbije. Nažalost, njihova procena bila je pogrešna. 1813. godine Turci su okupili veliku vojsku, preko 200.000 ljudi, opkolili su ustaničku Srbiju, sa svih strana započeli veliki napad. Srbi jesu pružili žestok otpor. U tim borbama poginulo je mnogo srpskih vojnika i neki od vojvoda, čak na ovoj slici imamo prikazanu pogibiju čuvenog Hajduk Veljka Petrovića kod Negotina. Međutim, Srbi se bore, ali turski napad je bio suviše jak i ustanici su slomljeni. Karađorđe, vođe ustanka i pojedini ustanici, ustanički vojnici su pobjegli u Austriju, narod se razbežao po šumama, organizovani su takozvani zbegovi i ustanak je ugušen i slomljen te 1813. godine. Iako je ustanak ugušen, iako je bio neuspešan, on je bio vrlo značajan za istoriju srpskog naroda. On je predstavljao početak borbe Srba, početak borbe za stvaranje svoje države. Srbi su, iako poraženi, bili odlučni da ne trpe neka nova turska nasilja i ubrzo, već posle 2 godine, izbiće novi, drugi srpski ustanak i postepeno će biti stvorena moderna srpska država, ova država u kojoj danas živimo, Republika Srbija, ali o tom procesu, na koji način je stvorena današnja moderna država srpska, više ćemo pričati na narednim časovima.